amashimwe na yawe, icubahiro ni cawe. None ga Mana dukomeze kubana na muri zose mu izina ryawe Yesu. Abaririmba basenga bavuga ijambo ryawe mumeze mwiza. Dukomeze kubana mu izina rya Yesu dukunda. Amen. Ejwede namaraso Yesu masa ogejwe na Yesu watunganijwe namaraso harugo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera ogejwe Hallelujah na Yesu watunganijwe namaraso harugo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yogejayo anduye imitima yabo nukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe ogejwe Hallelujah na Yesu watunganijwe n'amaraso harugo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. ubwiza ukazagaruka afite icubahiro cy'ubwiza bwe abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate ogejwe Hallelujah na Yesu watunganijwe n'amaraso harugo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso harugo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. azatinya guhinguka imbere bazahinduka ubwoba gusa no kwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe ogejwe Hallelujah na Yesu watunganijwe n'amaraso Hallelujah yakuhagije mbese imyambaro yawe irera ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso harugo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso harugo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera ogejwe Hallelujah na Yesu watunganijwe n'amaraso harugo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera ogejwe
haleluya ko ndagira ngo uyu mwanya ni wacu twese duhawe kazi kugira ngo dukorere Uwera na adoration. Haleluya. Amen. Reka dusabe abandi baririmbyi bakiri mu ndaraza batambuke imbere dufatikanye umwanya wacu. Amen. Dukomeze umwanya wacu.
hakuna Haleluya. Ko ndagira ngo tube nkasubira muri indirimbo. Amen. Tuvuge ngo twarabagupfa tuzize ibicumuro byacu amazi Yesu araza aratwitangira. Amen. Dusubire muri iyo ndirimbo kuko ni indirimbo itwibutsa urupfu rwa Yesu.
amarira yacu yose. Amen. Amen. Uzaba ari umunsi w'ibyishimo n'umunsi wakataraboneka. Iyo twizeye
Jameni, Yesu yupo. Mana yacu wagize neza, amashimwe na yawe, icyubahiro ni cyawe. Mana urakwiriye guhimbazwa, abari mu isi bose bakakuvugiriza impundu. Amashimwe na yawe, umurimbyi yaravuze ngo amashimwe yawe ngo azava iburasirazuba agere iburengerazuba. Mana urakwiriye, ukwiriye guhimbazwa n'abisi bose, abari mu isi bose bakaguhimbaza, abari mu ijuru bose bakaguhimbaza, ibizima n'amaserafi bakaguhimbaza, kuko ukwiriye kandi uhambaye. Amashimwe na yawe, icyubahiro ni cyawe. Mana yacu tugushime ku mwanya mwiza uduhaye, tugushime ku gitondo cyiza uduhaye, tugushime ku mwanya mwiza waduhaye. Mukunzi mwiza, mukunzi w'ubugingo bwacu, ushimwe kandi uhimbazwe. Reka tukwereke ngo Imana yacu amasaha ari imbere ngo ukomeze kubana natwe, natwe tubane nawe mu izina rya Yesu dukunda. Amen. Ewe ndugu mwenzangu, Bwana anakupenda.
watalia siku hiyo. Kuja kwake Bwana Yesu, kuja kwake Bwana Yesu, banda litakapolia tutanyakuliwa, banda litakapolia tutanyakuliwa, banda litakapolia twenda huko na huko, banda litakapolia twenda huko na huko. Mupeni Bwana utukufu na nguvu. Oh, mupeni Bwana utukufu na nguvu. Yeye aliyemupiga Farao kwa mapigo 10. Aligawanya bahari ya Shamu ikawa njia. Mwabudu Bwana kwa uzuri wake, mtemekeni mbele zake. Oh, mupeni Bwana utukufu na nguvu. Oh, mupeni Bwana enyi wana wa Mungu. Oh, mupeni Bwana utukufu na nguvu. Ametamalaki huku na huku, Bwana ameficha uwezo na mamlaka. Ametamalaki huku na huku, Bwana ameficha uwezo na mamlaka. Amina, 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 Haleluya. Tumeka wazamuri ambao kwimba ejo niko batubwiye kandi. Haleluya. Tuvuge ngo amina usifiwe Jehova. Nimba Imana yawe uzi bitangaza gukoreye. Ishimwe muri aka karere. Haleluya. Ngaye musakana.
aliyemupiga Farao kwa mapigo 10. Oh, aligawanya bahari ya Shamu ikawanyika. Mwabudu Bwana kwa uzuri wake, tutemekeni mbele zake. Oh, mupeni Bwana enyi wana wa Mungu. Oh, mupeni Bwana utukufu na nguvu. Oh, mupeni Bwana enyi wana wa Mungu. Ametamalaki huku na huku, Bwana amenificha uwezo na mamlaka. Ametamalaki huku na huku, Bwana amenificha uwezo na mamlaka. Amina, 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 amina. Usifiwe Jehova. Amina, amina, haleluya. Usifiwe Jehova. Amina, 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 amina. Usifiwe Jehova. Amina, amina, haleluya. Usifiwe Jehova. Amina, amina, Usifiwe Jehova. amina, amina, Usifiwe Jehova. amina, Amina. Usifiwe Jehova. haleluya. Haleluya! Haleluya. Duhe Imana icyubahiro twese tuvuge ngo haleluya, haleluya, haleluya.
10 aravuga gutya ngo nuko Hamani araza umwami aramubaza ati umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa te? Hamani aribwira ati ari umwami yakunda kubaha kunduta? Hamani asubiza umwami ati uwo umwami akunze kubaha bazana imyambaro y'ubwami umwami aja yambara n'ifarashi umwami agenderaho itamirijweho ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihiye umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangurura ijwi imbere ye bati uku niko bazaja bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Nuko umwami abwira Hamani ati huta wende imyambaro n'ifarashi ukuvuze ubigenza utyo Moridekayi w'umuyuda wicara kw'irembo ry'ibwami ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Amen. Tugiye kwakirana twakira abashitsi kandi turanezerewe. Mwanya munini turagira ngo tuheze abashitsi twumva ijambo ry'Imana, ibindi byose turagenda dutambuka twihuta, ariko dushimiye Imana itugejeje kuri uyu munsi tukaba turi muri iki giterane. Twovuga ntitwobirangiza nubwo mubona abahaye bavuga, ariko ko ndabona ko abicaye badahaye bavuga imitima irimo ikintu. Ariko icyo nkundira Imana nuko nawe aho uturije utavuze, amashimwe n'icubahiro uhawe yizamurira byose byakiriwe mu ijuru. Mu giterane kivuga butumwa tugiye kwakiramo abashitsi batandukanye, ariko njewe numvishije nubwo twasezeranaga ejo, mu mutima wanje naravuze ngo nuko twari turangije igiterane, bije ntizapfuye ubusa. N'ubu turiko turagira ngo waje guhaha uzotahe wahunitse, stoke izagutunga mu minsi ntazi. Igituma numvishije muri iki giterane amagambo nabiri bahaye bavuga ko turagira ngo dusubire tukangura imitima yanyu maze muje kwakira abigisha. Ijambo ryaravuze ngo Imana iziduhisha mu gihe abayo abariho umugambi w'Imana, ngo izibahisha mu gihe kandi ikabahisha mu isi ku mugaragaro, ariko ngo ikazaja kubahishura ibasohoje ku isezerano yagambiriye. Abantu bakabona kwitera hejuru ngo ese bigenze gute? Kandi gituma havuga ngo dusure ducumukira muri ayo magambo, mwaze mumva ko bayakora bakavuga ngo amenshi bagiye kuyavuga ubunye. Mwigisha ngo hasore avuga ngo turi mu mwenda wo kuvuga ubutumwa. Ikintu wumva cy'ukuri kizima kikubaka ntukakirarane, ntukakigungane, uzakibwire mwene so. Hari ubwo wansubiza ngo ese nimubwira ntiyumve. Hari ico Bibiliya izi bivugaho ngo uzomubwire ngo nadahindukira ngo yihane, ngo uzobugize gute? Uzobukiza amaraso ye, urubanza nta rubanza rukuriho, ngo ariko nuceceka azopfa azize ibyaha yakora. Ariko nawe kuko wari uhawe bibona ntuvuge ngo uriho urubanza. Nizo teme ziri hano muri uyu mukutano. Ariko tugiye kuja kwakira abashitsi, nagize ngo nanje mbe nkushiramo ibirungo muri iyo teme.
Imana zitegurira abayo kado, impano, amakado ndi muri iki gihugu izigenda kurya iguhishe igasa nidahe kubona. Ariko ijambo naje gusanga nuko umunsi wo kugushira ku mugaragaro zitanga impano. Zirya turi mu gufungira abageni nabo bagafungira babagiriye neza, ariko twebwe tuzodufunga. Sinkoni ese yankoni zigura amafaranga ngahe? Mwe nkabansubiza abakobwa naho ngo bazazigura. Zigura ngahe ruke? Nimuvuge cyane. Muhungu arimo kwanka neza ngo bakoze iyo bwakabaga. Ababyeyi bababyaye bakabara nimugirega ngo ndayisuzuguye. Ariko turiko turashaka gukompare ibirungo tugiye gushira muri iyi si ngo ntiyagira umuntu utaha uko yaje. Nuko umunsi wo kubashira ku mugaragaro nayo iziba yarateguje impano ikazibagezaho. Nukuri kw'Imana ejo naravuze ngo nashaka dusoza umukutano tutahe. Rya jambo numvisha kukurimisha. Hari ikindi kirenze kuri ico. Reka twakira abashitsi. Dufite abashitsi batandukanye. Twakiriye abakristo bageze kijiji ca Gisenyi n'ikijiji ca Kigali, aho batataniye hose. Uko tuvuze uri Nyamata, tuvuze uri mu Mutara, tuvuze uri hehe na hehe mwese k'abantu babasangwa. Mutwibutsaga ibigandi tubimenyereye, timokaze muzamutubwira nimba mu bishe bidahabigenda. Abo turabakiriye. Ngize ngo iteraniro ryose tuzamura amaboko dushimire abo bakristo biteguye umukutano bakawukorera. Turavuze ngo mwegere n'Imana iri mu ijuru ibaheze umugisha. Reka twakire abashitsi bandi, abaturanyi bene data ba hano muri Gisenyi mwese. Twogira ngo tubavuge ntiduha tubabona mwese, ariko muri ibyo harimo nanone abakozi bakora umurimo w'Imana baserukira abandi. Nibatubire hasi babahagurukire baserukira abandi bose. Ko turabona harimo abarevera bo muri Methodiste, harimo abashumba bo muri EPR, harimo abashumba urusengero bo n'umwihariko n'ubundi turabavugaho. Hariho n'abandi bo muri Sepake ganubwo ndagira ngo n'ubura cyari Sepake. Aba bose n'abandi aba bakozi bose ngize ngo nukuri turabakiriye kandi turabashimiye. Turavuze ngo Imana ibaduhira umugisha. Nimuzamure ibiganza mu cubahiro mubakire. Bene data mwegere n'Imana ibaheze umugisha. Z'umwihariko reka dushimire umushumba w'uru rusengero haguruka n'ubundi. Abangaba batugiriye neza baduheza aho tuzoza duteranira. Nukuri mwarakoze tuzahwema kubashimira. Imana ibaheze umugisha. Pastor Byiringiro ukereye naguheza ukuboko. Murakoze. Hariho n'abandi natekereje ko twakira. N'abana bacu babiri ni Nyakirayina haguruka namugira neza. Ariya n'abana babaye intwari cyane. N'abana twareze turabakuza barashaka baragenda. Ariko iyo bari ngo bumve iteraniro aho barerewe bama babura amahoro. Ko murabona mutishimiye kubakira. Nimuzamura amaboko mubakire. N'abari bose bazogenda muzakomeze buriya butware. Imana ibaheze umugisha. Reka dusoze intambwe yo kwakira abashitsi. Twakira abigisha umukutano kandi ari nabo bayobozi b'itorero ryacu. Nibahaguruke tubake. Tumerewe neza. Aba ni abayobozi b'itorero ryacu kandi nibo bigisha bigitera. Twari tubakumbuye. Intama zari zifite amasiko yo kubabona. Nubwo ibihe byatatanije abantu, ariko kurya mwabareze babegera mubatetesha bakaruhukira imbere yanyu. Ukumuhaye mwumva
bagenda bava i Burundi bakiyohera n'imbabazi n'amasiko yo kuza kongera kubabona. Turabashimiye ko mwabaye intwari namwe mukabona ko mugomba kuza gukora uyu murimo nk'uwo mwahamagariwe. Abasuku bashe nabigisha batavangiwe kandi bo banabigisha international ku isi yose ndizera aho bogera keretse ururimi rukabagora ariko ntaho bogera ngo bareke kuvuga icyo Imana yashize mu mitima yabo. Tugiye kubakira, tuzamura amaboko tubakire, tuvuge ngo 1 2 3 murakaze bene data n'Imana baheze umugisha. 1 2 3 murakaze bene data n'Imana ibaha imigisha hamwe natwe. Haleluya. Tubabwire ngo muraho mubaramutse niba ababyeyi banyu. 1 2 3 muraho bene data n'Imana ibaha imigisha hamwe natwe. Haleluya. Dukurire Imana ubwatsi rimwe mukome amashini ngoma muvugiriza Imana impondo kuko Imana yatugiriye neza twadutera. 1 2 3 Haleluya. Murakaze Imana ibaheze umugisha. Tugiye kuja kumva amagambo y'Imana kuko twabivuze ariko ngize ngo wumvise ibi birungo dushizemo. Imana abazihangana bazonesha. Zakadoko zirategurwa. Impano ko zirategurwa. Atari za zindi turimo gushimirana tugahana ibitenge by'idolari 10 tugahana amashate y'idolari n'imbare zingahe ntumbaze ariko abazotabaruka banesheje. Imana nihishura abo yageneye kwisezerana. Amagambo agenda twubake uzawumva kuko twicaye kwijambo. Uzawumva ko kuba umukristo cyatumyeho uruta uhitabo kuba umukristo kuruta kujanwa n'ibinezeza by'isi. Timuzi ko Pawulo yabivuze ngo ibyarinda mu yanje ngo nabitekereje ko ari igihombo ngo kubwo ubutunzi butagira akagero ngo nibwo Kristo ngo kubwo ngo nahombye ibyanje byose ngo mbike ibikamba ry'ubugingo. Abo yahishe bari mu mugambi w'Imana nimunumvire namwe biteye amaseko nimuyivugirize impundu. Natangaye ntekereje ijambo Morodekayi Imana uko aho yamukishije ntuhambaza urahazi ariko reka gusa tuje kuri hariya tugana umunsi wo kumufungurira kado kumugaragaro igihugu kibibona. Abami n'abari baramuhize bashaka kugira ngo bamuce igihanga. Muribuka ko kuri iryo joro ari ryo barayamanise igiti cy'imikono 50 ngo buraca mu gitondo bakimuzindureho ariko ijambo batari bamenye nuko Imana ngo iziduhisha mu bihe. Nimumpera Imana isubahiro bene data. Haleluya. Bari bayobewe. Iri nibanga mugomba kwisangiza. Iri nibanga twisangiza kandi riradutunze tituzopfa tuzora. Barara bamanise igiti. Muribuka ko ndashaka kuvuga gusa umunsi wo guhabwa impano. Iki ni ikirungo mpaje gukubitiramwo abagiye guhaguruka. Morodekayi umunsi wa mbere gusa yabanje gushika akora ubucakara akora akazi k'ubusekretari akwirembo ariko muzi umuntu urarucunze irembo ry'ibwami so kurara yicaye kara akazi gasozugurise ariko gakora akarinda ico yamize kavuga ngo nubwo ngeze Babuloni ico na wa mama yakivuze Karaveri yarabitubwiye mumbabarire iki kirungo nananiwe nanje kucicara ntituzokiruka. Morodekayi arakiranuka hariya kwirembo naho Imana iracyamushize muri envelope iracyafite umunsiga iracyamuhishe mu bihe ifite umunsi izamusohora. Umunsi izasohora bizasohora isi izakorwa n'isoni.
isi izahumirwa itangare. N'abambere barahumiwe. Pourquoi iya none itazahumirwa? Nimba hari hakiriho bakeya bagihagaze, muzorwanira ukuri, mukwerekane batakumva. Moridekayi umunsi abona inzandiko zasohotse ngo kuri uyu munsi ngo abayuda bose bazishwe. Yaragihishaga, Imana yari itaramuhishura. Sibwo yambuye imyambaro, yisiga ivu, ararambara hariya ku irembo, avuze induru, babona arahindutse kandi babonaga izi shusho atarahorana. Kandi bari baramaze kumenya ko agire isano na Esiteri umwamikazi. Barirukanka baja kubwira Esiteri ngo ubona wa muntu wawe yambaye ibigunira, yisize ivu, ntiduhatumenye uko yahindutse, ariko gukora cyahishe ibyo birungo navuze ngo mubitahane bene data. Sifa kwa Mungu. Amen. Esiteri bati ni gute ngo yambuye imyambaro, butushwambagara yambaye, ntituzi uko bimeze, kandi nabyo ngo yamyara ivu zabaye ibindi. Mwamikazi, umugore w'umugabo uyoboye ibihugu 127, yari afite ubushobozi bwose. Aragenda aho yakuye amakositime ntumbazema, aha yarabagirana ngo nimumushirire, ngo yambaye, ngo nimumara mumumbarize, ngo nikimuteye kuba gutyo. Muzoba uko mumeze, Imana ikibahishe, ariko ijambo ryavuze muri iki gihe mugezemo ngo izohisha kandi hishure. Iteke mwakoresheje ntiyapuruzi, mugubwe neza. Baraza batakira Esiteri, aravuze ngo barakandi tubwire ibyabaye. Ati ntacyo mbabwira, acomora urwandiko nimba yari kuye hariya ku ipoto hanze, ngo nimugende mumwereke. Ariko arambaza we, siwe mu perezida, ntazi ibyabaye umugabo we yasinye, atazi ko abayuda twese tugiye gushira. Araruzana ngo darara tugiye ngo so. Esiteri ngo arukubita amaso, ayiwe bene wacu barashize we, muhumure ntituzopfa tuzorama, muhumure ntituzopfa tuzorama, muhumure ntituzopfa tuzorama. Haleluya. Amen. Aravuga ngo ubwoko bwacu nyine barashize. Ikibazo bisanga Moridekayi Asuwerusi aririya muri mu kazi, kandi ngiyo yinjiraga iyo ngiyo nta muntu wari wemerewe kumusanga keretse amuhamagaye. Esiteri aravuga ngo se ko nari kumwiyahuraho nkamubwira ngo ni gute yabiwacu ngo bapfe, none simbona uko mubona, sinemerewe kumugera iruhande. Iriya minsi igiye gushika, ubwoko bwacu bazopfa bareke gusiga n'umwe. Arababwira ngo nimugende mumubwire ibibazo, kuko ngo nugupfa turashize, nta buryo mfite bwo gusanga Asuwerusi ngo je kuvuga. Ngo bamuzane ngo bamubwire. Moridekayi avuga ijambo, tugiye gushika umunsi yafunguriwe kato. Aramubwira ngo waracyari mu mategeko, azavuga ngo ntiyahamagabo arapfa, ariko intwari zo kwizera zirakomeye. Nimumbariza ahantu yose yo gukurwa kwizera. Aravuga ngo nimugende mumumbwirire, kandi yamavuga nasira ya imani burakari bwo kwizera. Ngo Esiteri we, ngo ni wicecekera, ngo ndabizi nta kabuza abayotabarwa kandi boroherwe, ngo biturutse ku bandi, ngo ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Ati ndetse ndabimenye ngo hari cyari cyarakwimitse ngo ubu mwamikazi, nari narayobewe inzira wari waragiye ngo ubu mwamikazi, nari nabiribajije icyaha Vashiti yakoze, nari narakibuze, nyoberwa n'ukuntu watoranye, ngo ariko nje natekereje ngo cyari cyaratumye bitegurwa gutya, ngo kwari kugira ngo uzagira akamaro ngo mu gihe gisa niki. Nimureke mugira akamaro mu gihe gisa niki. Haleluya. Haleluya. Abagira akamaro mu gihe gisa niki barakenewe. Tugeze muri monde ya krize yo kuvuga ukuri ku ijambo ry'Imana. Kandi biravuga ngo iki gihe tugezemo ngo abantu ntibazihangana kumva inyigisho nzima, ngo zoba zazibarya, ngo bazakuna inyigisho ngo zihwanye n'irari ryabo. Ariko siko bamara kumubwira gutyo, Esiteri ngo yumve yantumwa mubwiye, aravuga ngo sinobabaza papa, sinomubabaza ari umubyeyi wamureze. Ati yamamubwira ngo nimugende mumubwira mbabarire. Tugiye kuvuga ngo ukuntu naho bariko barasatira agiye kuzofungurirwa kado ko mugaragaro.
ngo nimugende mumubwire ngo ateranye abayuda bansabira iminsi 3 nanje n'abaja banje ngiye kubafunga ntiturya turamara iminsi 3 duha dusenga ngo nimba muri ayo masengesho ngiye kwirengagiza amategeko nimba ari ugupfa ninje uzobabanziriza muzosigara mupfa napfuye sinoba umwamikazi ngo abiwacu bashire ngo nimugende mumubwire gusaba kuri umuntu wo gusenga barasenga nawe arasenga ya minsi 3 ngo ishire arasohoka ariyuhagira arambara neza yirengagiza amategeko arayakandagira abakristo tuzozugira ngo igihe kimwe bavugiriye amategeko ariko sagasuzuguro subucucu hari intego iva mu bushake bw'Imana yamamenengana asorusi ngo aje kumubona abona Esteri arinji itegeko kwari kuvuga ngo nadamutunga yanko nazahamagaza abandi habe nubwo yari umugore we itegeko ibihugu 127 byari byarasinyiye nawe baramushinjaga bakamumanika ku mugaragaro amani asorusi yamavuga ngo reka ntabare nkiza umugore wanje yirukwanga kuri yankoni azahamagaza abandi yamayimutunga Esteri batirashoje araza ngo mugere iruhande ngo uvuge icyo shaka umunsi wo kubafungira kado izo nabaza ngo nimuvuge ibyo mushaka umunsi wo kubasohorera kado izo zikongorera ngo vuga icyo ukeneye inzi ko wari urusha igihe kirekire amana aramubwira ngo morde asorusi ngo saba icyo ushaka ngo nusaba n'umugabane w'igihugu ndagicamo nawe ukiyobora ariko Imana yari itaramwemerera iramubwira ngo hagarika akazi ejo ndagukeneye nzagukorera fete barasohoka murabizi ararayitegura birirwa barya baranywa amana aranezerwa ariko Esteri aracecetse ariko tugiye kuvuga cya gitondo cyo gufungurirwa kado ngo bwira avuye muri iyo nama muri ibyo birori bya mbere ngo agere ku irembo asanga Moridekayi n'ubundi arahagaze ariko abakristo nibitangaza yene umuntu yomenya ngo basigaranye iminsi inimba ari 5 cyangwa ngo bamwice habe nagatima ngo gakubite ngo se ndagira gute ngo abandi bose barubarara ariko we yibuka itegeko ry'iwabo ngo ntukawubararire undi mwana w'umuntu ngo umurame nimwumve ikimana izobahera kado sizamugweho sinkaya kawa bazavuga ngo nikaho yamugweho izazibaheza kuko muzikwiriye Moridekayi amavuga ngo nubwo tugiye gupfa ariko sinakubarara ngo ndamye kiyakigirwa mana ndamye umwana w'umuntu mpemuke reka nzapfuriya munsi batugeneye abandi bose barubarara maze ngo hamana ararakara n'uburakari arasohoka aragenda ngo agere imbere y'umugore inshuti ziwe batese uvuye mu ifete bati none uje wenda Hamani ni jewe wa kabiri Asorusi sinzi icyo yanciye muri ibi bihugu ko ari 127 ni jewe azatonisha none ikintangaje na Esteri yanaraye ati dore invitation ari nitabye ya mbere none ntahanye ya kabiri yavuze ngo nejo kandi tuzogaruke ngo ariko ngeze kwirembo ndababara ngo umunezero nkuye mu ifete ngo urashira ngo suko nageraga hano mese batasumazwe niki ngo nsanze urya muhungu urya munyagasuzuguro ngo musanze kwirembo ngo abandi barubarara ngo ariko nego kubarara bamamubwira ngo cyo kibazo ni gitoya reka tukubwire ngo genda ushinga igiti cy'imikono 50 uraruka imanitse ejo arasura mu ifete ya kabiri uzozinduke usaba gahanga kumumanike numara kumumanika ubone kuja mu birori wishimye ati murakoze igiti kirabajijwe bamara barakimanika dushatse kuvuga umunsi wo guhishuka ngo agenerwe impano zimukwiriye uburashitse umwami ngo bwire nijoro aburi bitotsi ngo aburi bitotsi yibaze cyamubujije bitotsi arakibura ahamagara abantu batase nikamagara abanyabwenge turabizi kure tubaza ngo babuze bitotsi bati ni musura amateka y'ibihugu barasomye baburi ijambo ariko ngo baza kugwa ku ijambo rya Moridekayi ngo umunsi umwe kuba umukristo ni ukuba imfura ngo umunsi umwe ngo Asorusi bari bagiye kukubita kudeta ngo bakwice ngo ariko umugabo wakuburiye ngo ni Moridekayi ngo basanga iyo nama no kuri ngo bari kukwica barabafata barabica none uriho imirimo yaberezibukwa ni mumpere Imana icubahiro imirimo yaberezibukwa ngo bagezaho ngo nimuhagarariraho akijima kaba kariko karagira gucyana mu kakere Moridekayi no wakoze uko ukundiho ari Moridekayi wakoze icyo kintu none ndamutegurira iyihe kado
ndamufungira iki? Naho niho tugeze bene data. Yibaza uko ari bugire. Amaze ngo abwira abantu ngo nimundebere umuntu wo buraho kwirembo. Tamba Hamani nawe ariko araza yiruka ngo aje kumanika Moridekayi. Bazorara bateguza bamanika igiti ngo iryo joro Imana nayo izitegura farasi izotambagiza ubwoko bwayo. Haleluya, haleluya. Bati ni Hamani ni wuje, bati ni wowe nashakaga. Araza ngo mugere imbere ngo se Hama akunda kana kamubaha ngo yamubwira ati usha ukeneye wakugiriye neza kado namufungira n'ibyo birungu gusa nagize ngo nkubitemo. Ese kado no mufungira impano no muhana we ni yihe? Umutwe wendi bawugera ko aje kumarika ku giti. Amani ngo yamavuga ngo nta wundi wanishe nta wundi umwami akundanije ashaka icyo asaba arakibu. Aravuga ngo icyo umukorera ngo uzane ya makositime yawe y'icubahiro uza wambara ugiye muri sorute bakayamwambika. Noneho gasiza nkoni z'idolari 5 ruke ngo uzana ndagira ngo amakositime ariyo nkaya magana ngahe ngo uzane ya makositime uzusohokana mu cubahiro ukazana ya mafarashi aza guheka arengeye twara undi muntu ngo kareba n'undi muntu ukomeye mu gihugu ngo kamubwira akamuheka ngo akamutambagiza mu murwa akagenda avuga ngo nimurebe uw'umwami akunda, nimurebe uw'umwami akunda. Ngo arangize kubivuga Ahasuwerusi yamubwira ngo ibyo udasize na kimwe. Niyo kado nafungiye Moridekayi ngo genda ubikorere Moridekayi ngo udasize na kimwe. Moridekayi yabonye asohotse agira ngo bagiye kumumanika, abona Hamani ariko arazajuma ngo injira hano naho gagiye guhabwa impano. Yeme abera tuzagororerwa, abera tuzagororerwa, Amen. Abera bazagororerwa, Amen. Abera bazagororerwa we, Amen. Abera bazagororerwa. Yinjira agize ngo bagiye yinjire batamuri iyo myambaro, abona iwe kuko yabonaga amakositime Ahasuwerusi azasohokana, abona bazanye imyambaro ya Ahasuwerusi. Yesu kuninje bagiye kuyambika batihagarara neza barayimwambitse, bazanye ibintu byose, amatelefone ariko aracicikana ngo urebe neza umwambike kugeza ku rukweto, nuba nk'umusohokana hari akantu kahengamye umenye yusha. Amukorera protokoli yari atarakorera n'umuntu n'umwe ngo amare ati urira ngo utambagize. Bamamuheza mikoro yamaze rero agenda avuga ngo nguyu umwami akunda, nguyu umwami akunda, ngiyo kado muzafungirwa kado umunsi wo gusohoka mushirwa ku mugaragaro. Twozivuga se izo za kado sira Daniel ntibagiwe. Kado yafungiwe nuko yagiye gushesha n'intare. Kado bameshake na Shandarake bafungiwe suko bagiye mu muriro ntibasha. Tuzopfa natwe tuzarama. Imana idomugisha. Hagurukana kasisi ngwino muhagurukana nikorasi bwa ngo ntituzapfa bwo tuzarama. Twame duhita twakira umugisha wa mbere. Nubwo tuvuze uko ariko nazengira ngo mwumve koko muteguriwe amakado, mushonje muhishiwe, mushonje muhishiwe, mushonje muhishiwe. Ngaho nimugene muri iyo ndirimbo ababishoboye muhaguruke, umwigisha aje juru azatangiza umurimo. Kugira ngo ntekereze abantu sinzapfa ubwo nzarama. Kugira ngo ntekereze abantu imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba. 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 Sinzapfa ubwo nzarama. Kugira ngo ntekereze abantu imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba. Imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba. Imirimo
bwoko bufite